खुलुमबाय NBN निउसाव दिनै आं जारिमिन बरगयारि क'क्राझाराव हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सान फालिदों। दिनै 24 जानुवारि अक्ट' हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सान। हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सानखौ हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायजों लोगोसे आसाम आरो BTCनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फालियो। क'क्राझार जिल्ला गथ'सा रैखाथि दानाय आरो स्टेट चाइल्ड प्रटेक्शन आसामनि जुथाइ बानजायनायाव आथिखालाव उन्दै बैसो गथ'सा लांखारनाय, चाइल्ड लेबार, उन्दै बैसो हाबा बायदि बायदि आयदानि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि दिन्थिफुङो। हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार हिन्जावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनिफ्राय बेटी बाचाव बेटी पढ़ाओ स्ल'गानजों आरो गथ'सा रैखाथि आरो सांग्रांथिजों सांग्रांथियारि मटर साइकेल रेली दिन्थिफुङो। हादोरारि गथ'सा हिन्जावसा सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड राइडार्स क्लाबनि बानजायनायाव दिहुननाय सांग्रांथियारि बाइक रेलीखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बिबानगिरि प्रान्जल दास आरो आसाम स्टेट चाइल्ड प्रटेक्शन ससाइटिनि चेयारमेन बेहाय हादोरारि गथ'सा सानखौ सरकारि नङै फसंथान निदान एनजिअ'नि बानजायनायावबो क'क्राझार सहराव थानाय गौरांबिलियाव 24 अक्ट' हादोरारि गथ'सा सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायै फारियै जाखांफु फावखुंग्रि हेलिना दैमारी आरो लिपिका ब्रह्म बिथांमोनहा। तो इसलिए मैं खुद को बहुत ही लकी फील करती हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी हुई, जब धीरे धीरे समझने लगा चीजों को, तो सुनाई मिला, इंसिडेंट देखने मिला, देन न्यूज़पेपर में पढ़ा, किताबों में पढ़ा कि हमारा कंट्री में, इंडिया में बहुत ही गर्ल्स लोग इनइक्वालिटीज फेस करना पड़ता है, लड़की लोग। जोंहा दिनै हेलिना दैमारियाबो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदों आरो आंनि अनसुलि बिनानावफोरनिसिम गासैनिसिमबो गोदान बोसोर आरो मागोनि जिहेतु जोबलांबाय थेवबाबो गोदान हामलायनायखौ आं बावहरबाय। So happy new year to you all. Okay. So as today we have gathered here to celebrate a special day which is National Child Day. So at the first, I would like to start from the very important topic, which is education. The importance of education. पढ़ाई हमारे लिए कितना जरूरी है, मैं उसी बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पहले मैं उसी से मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि आज के दिन में एजुकेशन के अलावा हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज है ही नहीं। सिर्फ एजुकेशन के जरिए हम अपने आप से फाइट कर सकेंगे। अगर आप किसी और दूसरी जेंडर यानी कि मेल जेंडर से आप अगर घर में फॉर एग्जांपल एक शादीशुदा औरत लोग जिस डोमिनेट होके रहते हैं घर पे, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे और आप लोग को अगर इस तरह से डोमिनेट करेंगे तो आप लोग किस तरह से फाइट करेंगे? आपके पास जब आपके पास कुछ लाइक आइडियाज और एजुकेशन होगा, कुछ समाज के बारे में कुछ नॉलेज होगा, तभी आप लोग फाइट कर सकेंगे, है कि नहीं? So, as a celebration of National Girl Child Day, এটা টেম লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। সেই টেমটো মানে গাৰ্লছ গেট ইকুৱেল, মানে গোটেইখিনি ছোৱালীবিলাক তাতে মানে ইকুৱেল অপৰচুনিটি এইটো মানে আছে ৰাইট। আৰু তাৰ মাজতে মানে ইকুৱেল অপৰচুনিটিৰ একচেছ টু ইকুৱালিটি এডুকেশ্যনটো আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ ইয়াতে। আজি যে নেশ্যনেল গাৰ্ল চাইল্ড ডে সেইটো আমাৰ কাৰণে লঞ্চিং অফ দ্য কেম্পেইন অফ দ্য গাৰ্ল চাইল্ড এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমি সেইটো ভাবোঁ। আৰু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে প্ৰত্যেক ছোৱালীখন যদি এডুকেটেড হৈ যায় তেনেহ'লে এক্সপ্লইটেশ্যনৰ পৰা দূৰ হ'ব পাৰে। ইকুৱালিটিৰ কাৰণে সেইটো লৰাই কৰিব পাৰে, ফাইট কৰিব পাৰে, নিজে অধিকাৰৰ ওপৰত সেইটো ক'ব পাৰে, নিজে ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে। সেইটোৰ কাৰণে মষ্ট যে ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট সেইটো হ'ল এডুকেশ্যন।
আমি সবেই জানো সোসাইটিত আমাৰ গাৰ্লছ চাইল্ডবোৰে কেনেকুৱা মানে ইনইকুৱেলিটিজ ফেচ কৰিব লগা হয় বা আমাৰ বেছিক মানে হিউমেন ৰাইটছ এডুকেশ্যনৰ পৰা লৈ বহুত ৰাইটছ আমি মানে গাৰ্লছবোৰে সেইবোৰ ৰাইটছ মানে নাপায় আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি তো সেইটো কাৰণে মানে গাৰ্লছবোৰে সেইটো যাতে ৰাইটছবোৰ পাওক বুলি আমাৰ নিদান ফাউণ্ডেশ্যনে বহুতখিনি মানে সহায় কৰি আছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ গাৰ্লছবোৰৰ কাৰণে চাইল্ড গাৰ্লছবোৰৰ কাৰণে চ' আজি মই এইটোৰ দ্বাৰা এইটোৱে মেছেজ দিব খোজোঁ স্পেচিয়েলি ফৰ গাৰ্লছ কাৰণ আজি গাৰ্লছ চাইল্ড ডে ইহঁতে যাতে ভালকৈ নিজৰ যিটো নিদান ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যিটো ইহঁতক ফেচিলিটিজ বা যিটো ইহঁতক সহায় কৰি আছে সেইটো একচেপ্ট কৰি কেনে ইহঁতে যাতে মানে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে আৰু মই এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে ইহঁতে হাৰ্ড ৱৰ্কিং বস্তুটো বুজি পায় সেইটো বস্তুটো বুজি কেনে যাতে ইহঁতে হাৰ্ড ৱৰ্কিঙৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি কেনে নিজৰ লাইফটো মানে ফ'কাছ কৰিব লাগে থেংক ইউ সংগ্ৰাম বুলি ক'লেতো এনেকৈতো বহুত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছোঁ এতিয়া মই যিটো এতিয়া আৰ্টিষ্ট হিচাপে যিটো আছোঁ মই আজি যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ সেইটো মই এনেই ইজিলি পোৱা নাই বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লগা হৈছোঁ আৰু আজি মই চাইল্ড যিটো নেশ্যনেল চাইল্ড ডে আজি মই এইটো ছাৰ আমাৰ নিদান ফাউণ্ডেশ্যনক মই বহুত থেংকফুল জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে মোক আজি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ জনাই মোক আজি ছাচ এ অপৰচুনিটি দিয়াৰ বাবে মই তেখেতক মই বহুত থেংকফুল জনাইছোঁ আৰু মই আজি ইয়াতে আহি নিজৰ ছাকচেছফুল আৰু নিজৰ কিছুমান ফেইলৰ ষ্টৰিটো আমাৰ ছোৱালীকেইজনীৰ লগত ভণ্টিহঁতৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি খুবেই ভাল পাইছোঁ भारत हादरनि खुंगासिनो जिथि सुबुं खुंथाय सानखौ हादोरजों लोगोसे फैगौ 26 जानुवारियाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खुंफुंनो साखाफारा जानाय नुनो मोननायजों लोगोसे बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव फैगौ 26 जानुवारि अक्ट'आव खुंगासिनो जिथि सुबुं खुंथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जानाय नुनो मोनदोंसै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पार्थ प्रतिम मजुमदारा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि हादरनि खुंगासिनो जिथि सुबुं खुंथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन फरायसालिफोरजों लोगोसे फसंथाननि मार्च पास्ट दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ बुंबावो চলি আছে আজি 7 দিনৰ পৰা 18 তাৰিখৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আজি আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো ৰিহাৰ্চেল হৈ গ'ল আৰু আজি ফাইনেল ৰাউণ্ড অফ ৰিহাৰ্চেলটো আছে অহাকাইলৈ ৰিহাৰ্চেল নহয় সো আজি ফাইনেল ৰিহাৰ্চেলটো চলি আছে একদম আমি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আপোনালোকে দেখাই পাইছে 26টা কণ্টিনজেণ্ট আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ পুলিচৰ আছে বেটেলিয়নৰ আছে হোমগাৰ্ডৰ আছে উইমেন পুলিচ আছে সো দেখাটো পাইছে আপোনালোকে সো আজি ফাইনেল ৰাউণ্ড অফ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে যিটো বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি ইয়াত মানে হিংসাত্মক ঘটনা হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই তো তেওঁলোকৰ ইয়াত গণৰাজ্য দিৱসক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কিবা এতিয়াও তেনেকুৱা একো আমি ষ্টেপ লোৱা নাই কিন্তু ৰিপাব্লিক ডে বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ লগত যিখিনি ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে সেইখিনি আমি মূলসুঁতিৰে ঘূৰি আহিলোঁ যিখিনি মেজাৰ্ছ আমি ল'ব লাগে সেইখিনি লৈছোঁ আৰু ফিল্ডখন আপোনালোকে ৰাতি দেখাই পাইছে আমি 24/7 ফিল্ডখন গাৰ্ড দি আছোঁ চেঞ্চিটিভ এৰিয়াবিলাক গাৰ্ড দি আছোঁ এনেকৈ আমি তেনেকৈ একো চিন্তা কৰা নাই যে কিবা ইয়াত অঘটন হ'ব পাৰে